siriri soso alekereni siya kupekoni nala itatiala Imam Umar Buni Buka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Gonda aketi biandapa. Lo biandapa si lo ke biatia bia atonda tu lo pepe. Ake konda tu lo pepe. Biri lo kendapa. Lasso lo kendapa. Kekere ke lo kendapa. Lakwe lo kenda ginzapa. Nanduzuka yoko atpa lo pepe. Nanduti sege yoko ti tango la kada pepe. Na changu ingo wala ndoso si vaka pense tena fa yeso atpandapa akeda pepe. Et le oko, ngengele bien d'apa ceci, le créer à créature sur le quoi, n'a-t-il néant. Et il quoi que oko n'a pas besoin à créature sur le créer. Et semble la sirilité le bien d'apani, n'andotin d'anba ou atokwachiro. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ceci a tenu, mais que je dis qui ont, moi je suis si moment à dériter ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si, moi semble la sirilité d'apa n'andotini pepe. Sirili n'a gondati bien d'apa n'andotiro. Aïta islam. La so bianda pakila zingo ina yanga tinda perereso lango tinzani ake lango balako nandoni mbrambra tinzati use wala nzati safar nati calendrier lunaire 1443 musaki oko nango osio nandoni baluso nandoni ota et ya limitere na lango baluso nandoni osio tinzati gombaya wala le 23 tinzati septembre musaki use nandoni baluso nandoni oko na pekoti milado ti Isa alayhi salam. Soit ta chrétien ngana iriti Jésus-Christ mo lengeti mama Marie mokondo. Et là surtout on a pas ida kitenten do tia mérite ti salmo prière na lango di vendredi so. Mati vendredi ka kota lango mingi na gigi ti mo musulman e gisara prière bani da. Aita so sia yonai so si bien da pa mo limoti e agoni na la kala ka malegoti e sirriti da pa nandochi na la kwa igrisa la pepe. Je peux dire ça zo kwa pepe. Kana bagati Canada o wala ita so kana bagati poto la France wala la so kana bagati Belgique wala la so ngasi kana bagati Italie même na Afrique nandoso kwa si bien na pamuli wochi agoni wala na Tchad wala na Cameroun wala na Mali wala na Mauritanie wala na Sénégal wala ndoso kwa si aita ka bay na Nigeria siriti bien na pandochi na la kwa bigi touché thème so isara na chamele langoge keteti tene aduti rappel bati ganda patene wa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin sara rappel na azu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangati sara mo rappel aduti na profitia wa mabe bigi touché tene na aduti a prière amena invocation qui te zo ko ndanda pa mingi surtout na lango ti laso mati arme ti wa mabe mo so sibo kana croyance na ganda pa arme ti chilingo birati mo ayi prière. Mati Rasul sallallahu alaihi wasallam atene adwa silah ilmoni atene ba sargo dua wala invocation la ka arme ti chilingo bira ti wa mabe bon tensu bi tena doso a concerner teneti deuil sargo deuil wala wali musulman so si ko itala apropria ke ziala ala ba ti usfe ota o shona gati koli wala ibilo o si tona lango ti koli tu la 11 yawe lo yupiri chikoli mitone kwa sala tena yupiri so bona ndo so itatenti yungo piri wala sarango doi so idibando na lumière du Coran na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam tentena ndoni danga pa subhanahu wa ta'ala ti suratu bakara wala sura tu se soit la vache verset 6 bango usa ndoni balota ndoni osho tisina bango usa ndoni balota ndoni oku atena ni kwa nguruge. Le danga pa le tena a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina yatawaffawna minkum ala koli musulman so si la motala ko munzi na pokoti a communauté chini na pokoti kwacha koli ni wa yadharuna azwajan ala kaza wali so ka wa mwa wala veuve na pokoti kwacha la yatarabbasna awali na ko dizin gati koli ni bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 ala ka sara nze osio mobimba na lango balako wala 4 mois et 10 jours. Donc wali musulman tout le que yupiri ti koli tiro na pokoti kwacha koli tiro nze osio na lango balako e bien da pate duchingo tiro na dati koli miso aita lo que sigili tamula pepe e a fadi ti tene
lo yu pendre bongo ça ka attirer zo pepe a bongo ça na nzoro ko pepe lo tuku parfum wala yombo na tele tu lo pepe et le sara cool wala crayon beauté pepe le bête le sara rouge à lèvres pepe le sara les pepe le yu a bijou la bracelet pepe le yu bongo ça dit simple bongo mais couleur spéciale que d'abord bongo ne dit simple waka attirante pepe sur le tenait fa idha balagna ajalahunna to na wali na duti ti ningango na dati ko lingo na période so ganda pa a fixer so fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf lo gana péché wala so pare o ko pepe to lo respecter principe ti so da pa fanati coran so na legi ti ta tan lo gana péché pepe parce que wallahu bima ta'maluna khabir lo ganda pa ayeso ko si ala gasara da pa kana sangoni complet wali musulman tango so magi sangoti kwati ko litimo mozi a bracelet mozi bag mozi pendre bongo mozati tene mozi yu bongo ça ka attirer zo pas mozi aitime mais mo yu bongo ça que simple et il m'a tenu zoni mo ko sukulangu à tout moment et mo ko lango na zeme pepe ma cha itana tene na tu coutume quoi tona wali lango to ko tu la hunzi chite lo balu na mosuma akwa ko rambe na charlatan aduti salango gris gris wala waraga atene mona ni warga ni me pokoti bango li ti kwati ala diso depuis ni lango ba la jake gana ni ati mosuma bon mo yu warga pepe aita tant so comme penser que l'ultimo mo unda n'a pas pardonner lo allahumma ghfir lahu warhamhu o danga pas pardonner ce père tilo zami de reportement ndo tilo bay famo tenela mais dit na zamu na angle ti da constamment mo duti gina chapelle na mboko timo mo kanga ter mo kwa na ti biki pepe islam akeli tene a yoro zonati pasi pepe mo duti libre nazo mais mon bana ti babatimo sigi mo tambola pepe on bagina da so si mon akoli na vivre da silango to la wuzi so même si tu as da tilo wala da tilo e mao mo duti gina dani mo sigi kiri kiri pepe aga sigi na yesu chaque ngambu force majeure so si tu as par exemple na kobela so mo doit déplacer ti kona danganga wala bene hôpital to mo sona interne mo so ka choni pepe donc walladhina yatawaffawna minkum ala sasa kuina pokocha musulman si na pokoti kwa chala wa dharuna azwajan ala kaza wali woma wala verb na pokoti kwa chala ni yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhur wa 10 ala awali ni soit au chaud wala au ta wala use wala wali akolo sara 4 mois et 10 jours fi ganda patane fa idha balagna ajaluhunna to ataso si ala lindi na période so da pana fawe duji motara no fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf ala na péché oko pepe na pokoti ay ci la sara si tu na convenablement na loi tin zapa wallahu bima ta'maluna khabir lo bien zapa lo ke na sanguti so ko yi sara bo supposons la ko use wala ota wala osho e zapa be sara mbina pe du china ngoe to no wali ndo kana ngosi ko tu la kui e atanga ni so si ala kana ngo peso ala du chi me ala so kana ngo pepe 4 mois et 10 jours ala ke sigi e mais lo so si lo kana ngo zapa te no ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamluhunna période tu walini agina tawsolo douye so kana yati na pokoti kwati kolina wala ko libre donc to wali aduna pokoti kwati kolina même 1 wala 2 jours wala ou c'est la pokoti kwati kolini lo ko libre lo sa tu 2 après mais ala ko ku titana tangana sa 4 mois et 10 jours titana tant bo si 4 mois et 10 jours na ke wunzia we ala kana droit na héritage titana kangina la ay so si kolina zana ala kana 1/8 ceux qui ne partagent pas héritage papa imani zonia da pas aider si i akoli susi na gigi soita awali susi aka sara doi wala yupiri ti koli chala ala tambula pepe et aka interdit na mokoli sosi mo balo nzaratiro sara mo ditene mo sara impact marielo mo be du na ti sewani mataka permis na ti islam to na yaya ti makui ngambe tu mo be marielo li timo mais na tant so zo pa prononcer tenti mariage ni pepe et amen wali tona dutu motala pemba tete adbangi le pepe le yor makarna ngati baba tete lo debrier nani mais mo ko juste mo balo nanzarani ate mo sar jambena sin titra fa que le sentir ba ko li sotna ndoye na magitini alquran atene wala junaha alaykum atantan fasuna tangata fini candidat ko li atene ala na péché pepe fima aradtum bihi min khitbati nisa atene intention wala dango beso sala yeti tene atena walini tena ti mariage au akinantum fi anfusikum una yesu sala onde ne ati betala ka zapa inga yesu ke kashina ti betala men zapa tene alima allah zapa inga annakum sataskurunahunna bientôt na ti futur ala ke dévoiler na walini ki ala yala men zapa tene
wala ta'zimu uqdatan nikah atem procès qui te mo marié walini na avant période ni qui t'a écoulé pépé ata ya bloka kitaba ajalahu qui tene lango so lingi pépé tena le promettre mon mari le pépé si le dan d'après le tene wa alamu il faut la joinga anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum et d'après il ici ça que caché na di betala fa idu kerchaita fahzaru ala tabati le dan d'après wa alamu anna Allah ghafurur halim. Il faut les ingangapa le pardonneur et le canandoé. Soit fagatene musulman quoi inga le zo le dit zo bien sûr que na ki beti le cas zapa ingani aita google chala to ala ba ki chiko na cha on sema niso période ce qui dans zo quoi inga pa lui que mingi na cha kodroge kana ala kwa le inga les gars ou les kete ki chiko zapa muni na ala ko décision tene et qui pour petit anduna musulman. Donc, les musulmans, le sara deux na gatilo, et on a que gatilo le massi wati dani, et non n'y peut pas la sigi pour so aga darur, sur le petit sigi quand nous disons c'est watilo. Mais à ce wati qu'on a que nourrir jusqu'à période de il y a 4 mois et 10 jours où tu le douille soit qu'on a chilo. Bon donc le wali souci le qu'on a deux, le doutina yungo bongo so t'as attiré zo papa, le tenti mariage n'embelé zo papa, mais nous a baratiner le papa. Bah et c'est chaque bref là. Mais le pensée mingi peuple, le pensée que l'utilo, Allahumma aghfir lahu warhamhu. Oh bien d'abord, pardonnez-le. D'ailleurs, tant ce moment dit message du Kwani, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Oh bien d'abord, récompenser mbiti futambina, futangomina pale so si mo taramina ni te kol ti ba perdre so, mais mo bien nambi mo changer nambi njoni ye, so ça ka njoni na pekoti kwati oni, ba so là à que prier tu dois ça et puis aïta inga zabade kullu nafsin za'iqatul maut am wala ingo to que tarakwa et to na kul chima ku ya fin du monde papa mo kana espoir tant que mon vivante zapayo ko marina future mais to mo gambeliye adla to na susi wal tala e kul tala ku ya ziala ala ka au moins aveuve ala ki vous ko bongo le pagi dodo et le dit na chapelle constamment na mboko tilo lo ka dit tengo ko ba mo na lo ko betilo lo ko lo na angle ti daka lo fa premier gozoni ti tene le tel mo lo mbora kasa lo bika et le gars lango le lango gina zeme et le gars lango le yu kalisson ibu greta la wala limba na mbrambra surtout aka enseignement paita so aka coutume là et bon sukula mona temps ce qu'on doit chauffer moi matia mena tene vendredi c'est là que sukula et na temps sur le gars lingo na deux ni ate o a de la gasar cérémonie ti lingo ti na deux ni aga ti unzi encore tene bacha wala tene ya pa karaton so la so que sigi na yati deux surtout avec da pa ka formalité ti azula et ti to le gars sigi goni ati la tene il faut le nguru dati ko litiro ni lo sala tawaf ti dati ko ni fani brambra surtout ka haram à part Kaaba seule maison sacrée qui bien d'apporter na Maka à part zomel de to nguru ni na il culte ka d'appel mo so nguru dati ko litimo na pe ko di quoi mo sigi même na ti islam bon va pas faire comprendre et à faut tiawali ni pepe akambena zola c'est que mo mara tam enseignement diabolique et alina popoti et perdre l'ondo yeni wa ita so ka na yani pepe et mo so si mokena ndoye na mawana ti beti mon sara le geste et de awali wo moi il était muna la maboko mais motena le tenti mariage yo na pekon dia ouais ça dit banja parti toto iba aya sur le gars d'appel le tenet wala qu'il atene so si pas tenet le tenet azur tenet ça dit concernant tenti mo so si mo yewani le tenet wala junah alaykum ake péché na la petite tenet fima aradtum bihi min khidmati nisa tonalaka à part zomel de mon gourmi et il culte à d'appel mo so mon dati ko litimo la pe ko di quoi mo sigi même na ti islam bon va pas faire comprendre et à faut tiawali ni pepe akambena zola c'est que mo mara tam enseignement diabolique et alina popoti et perdre l'ondo yeni wa ita so ka na yani pepe et mo so si mo kena ndoye na mawana ti beti mon sara le geste et de awali wo moi il était muna la maboko mais mo tenale tenti mariage yo na pekon dia ouais ça dit à banja parti toto iba aya sur le gars d'appel le tenet wala qu'il atene so si pas tenet le tenet azur tenet ça dit concernant tenti mo so si mo yewani le tenet wala junah alaykum ake péché na la petite tenet fima aradtum bihi min khidmati nisa tonala kana intention ti tenet ala baratino wal na mariage aw aknantum fi anfusikum so si ala cacher la tibeta la kala eti mari wali so atene ala tene pepe nan demeni alim Allah annakum satazkurunahu
tazkurunahunna atanzapa inga na futura la tenala polele sata walakin la tuwa'iduhunna sirran atamushishitina timatu wal matane kanga beti mona pekoti de timo bi maria moten to ba illa an taqulu qawlan ma'rufa atamutelmeten sa paso bodo kanga beti mo lango tu kol tu so on so iso da pas dit quoi mais que fin du monde peut pas changer na monzonier donc on a notre espoir mais mon fa que mon la candidat ni pepe to le perdre midi là mi fa devant tia zo là mi premier candidat pepe nous a pas okola si a que valider candidature tia zo et le que ça vrai cours constitution dit ta tena to le giza pas wa ita fatigué pepe bon so a que tension du toucher qui était concerné concernant deuil tu vois les musulmans américain wala ngati undai titena ifana la modalité mati iye ya pourquoi là quoi ko kui ikui ala so sia kui aussi undanda pa pardonner péché tiala iso ite kui pe personne da pa mona i passa titena lango tia gati unzi i unji la ilaha illa allah bon aita vendredi ka kota lango mingi na gigiti mo musulman to so si titena et annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tentene nando ti vendredi na mérite vendredi ni mais il faut i ba iso sia pa titena ça na vendredi ni aben akisu sa ulama awandara a imam mingi ka kono do ta mimbar wala cher ta mosquée vendredi la kwa ala ka sarrai khutba wala pron nandoni mérite la ngoti vendredi ka mene pemba lango nando ti lo musulman tene lo négliger pepe ni la annabi sallallahu alaihi wasallam tene mo vrai musulman ti ta tene to mo ti tene mo gona danza pa na lango ti vendredi wala be ko kuso mo sukula tene to propre to mo ko mo tu pendere yombo ti mo si mo gona dans zapani et mo gona premier rangée et mo dujina côté droit imam mo sara raka usa wa duti ba sara istighfar wala bo unda pardon ti ganda pa bani et bo sara amena prière ceci a conduit les musulmans sara ti telo unda bonheur ti tere ti lo na ti sewa ti lo et na ti kodoro ti lo mais donc il faut il y a musulman duti à jour ti tene imu vendredi na duti gi et merieti coutume pepe mati parfois il y a musulman et il sera une coutume c'est-à-dire à doumi bigi mo ngati islam babati ba islam a dominati islam bon vendredi mi gina façon dit un biyugi vuru jalabi atimi bi mu chapelle timbi bi gona danzapa yigo duti nyela si imam nak tena to ko ni bi manga pepe le londo type de prier le coucou mi coucou le poli et londo ikiri to yigo na vendredi bo so aita il faut sare quoi imaya tia yani so si sara so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fana yayi surtout na 23 ans avant que le zagigi bo bien tene i quoi imiter ti tene i mu pe koti enseignement tu wato kati bien da pas di tene gigi ti ya mai na legi ti siridi unda da pas tena kan e bonheur na ti kodroti yaita akalango di tene mozo mo sara bati prière donc sara mo bati prière na lango di vendredi so za pas que exaucer a doit ti et da pas que valider ak mona yanzoniye so si iye na gigiti na yayuti parce que to leba vendredi ka lango so si doit aussi doit que tikiri qui pepe mais il sarna certitude et qui convaincu que il totalement zapa là si zapa kama doit uni zapa yi so si ya sara doit bloquer insouciance papa mati amenita que sara doit uni malgré là bon titane igora tena yo pepe ikir na tia pendra doit so si musulman avec sara na perere to na musique na lango à quel langue du vendredi au papa n'importe quelle journée tu n'as pas ça si tu molon dans la langue et mogasara doua yesu si annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fani premier yesu si akasi na ngati mo musulman na pokoti zingo ti mo na lango bon ou mogati te mo sigina dati mo mogati ko kozo ayatul kursi peut-être mutata me diko tout ayita ingani a'udhu billahi minash shaitanir rajim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بيبانسا يتاينغا دي بندر ميغي ومجيكو سو أكو ناندا بريري مجيكو دوغما تي نزابا وسورة إخلاص سوموتا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تسمو جيكو نتروا فوا موجيكو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد موجيكو سونغا أوتا ولا تروا فوا
moga condamné la qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas loko bo jigol ota na perere la moy wotani encore na pekoni ahadisa ka apuyeni moga tane asbahna ndwaha yawa wa asbaha al-mulku lillah ndwaha nati kota commandement ti lo bianda pa nati royauté ti lo walhamdulillah louange nanga pa la ilaha illa allah o mbeni ndati sambela ngoni a part lo bianda pa aketa pepe wahdahu la sharika lahu lo bianda pa to lo dingengele lo bianda pa lo ko lo kena associé pepe lahul mulku royauté quoi e ti lo wa commande wa lahul hamdu louange nak pa di lo ko wa huwa ala kulli shay'in qadir et lo ke capable ti sarango ye quoi Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm o bianga pa mbimba timo so mbi unda ma bonheur so si mo san magati journée ti la so wa khayra ma ba'dahu e na bonheur so si mo programme magati so ka passer na pe ko ti journée ti la so wa a'udhu bika e bi gunda la ko protection to mo bianga pa min sharri ma fi hadha al-yawm na ta pali so ko si mo san na ti destin ti la mo ti la so na tereti e wa sharri ma ba'dahu e ti mo protéger bi contre akpale ceci avec dans la période du journée de la soso ndani la rabbi o seigneur bien pa a uzu bika min al kasli bi undamo titene momana bi gamu bi penda biga soto wala feni en pepe o su il kibari biga tona agbabamba koro so saka fatiga ga la kata so pepe rabbi seigneur bien pa a uzu bika min adabin fil qabri bi undamo titene mo protéger bi na rabbi a'udhu bika o dia la protéger bi min adab fi nar na châtimati ya yuande na wande wa adab fi al-qabr et puis châtimati yati tombo yati dudu kwa bi totona avant de lui me protéger bi contre ni préserver bi ni yani pepe allahumma o seigneur bien dapa bika asbahtu bika asbahna bagina ngangu chuma lay londo so wa bika amsayna ibiri lango jusqu'à la plus belle ngangu chuma wabika nahya ekijigo so gina nganguchimo wabika na mutu ekikui ande gi nganguchimo to somo yeda wa ilayka nushur parce que résurrection tilati ndani kwe ay kirgina nganguchimo ko la zigi londo allahumma o seigneur janda pa anta rabbi ba mun zapa mo seigneur tibi la ilaha illa anta khalaqtani ndeni yende ci sambela ngoni ki tatena ka dapa be gimo oko so si mo créer mi wa ana abduka tambi so mi gimba ti maki korongo wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu mbikina ti kotan zendo so si mozala ndo chimbi e na zendo so mi lunga tene bi sambela monani to so salimi langa muchimbi a'udhu bika min sharri ma sana'tu bi unda protection ti mo to préserver bi na pale so si mbi veni bi shara abu laka bi ni'matika alayya bi kita reconnaissance bien dapa nan joni so comme ça na bi so mbi ngari polele wa abu bi zambi faghfir li et mi reconnaissant na péché son bilan binga biki coupable bi responsable de péché timbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta o lo bianga pa bianga aparmo mbelen za pa di pardon go péché ti zo avec da pe di moko la ilaha illa allah aita so rasulullah lo so irtula ka sayyidul istighfar za izana la mbelen kete commentaire nandoni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam d'après formule so mi dit allahumma anta rabbi sina فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سورتنا من قالها موئنا بها حين يمسي أتنا موسوسي مو ديكو prière so tango kana conviction personnelle nani ake tatene et jusqu'à tite la kui famata min laylihi e mo kui na langoti so si mo diko na biniso dakhala al janna mo grina paradis allahumma ij'alna minhum wa kadhalika iza asbaha e mo so mo jingo si mo diko na d'après na certi quoi mo ko mo grina al janna et tene so grati hadith Bukhari donc hadith Bukhari ikora pendre hadith soda ni la lo denda pa lo kilo fana itene tena amena kota prière au chaud na lamchi watu watu annabi sallallahu alaihi wasallam lo tene allahumma inni asbahtu o denda pa ndo han yawa ndo han yawa ushhiduka bi mana be mi témoignement o ushhidu hamalata arshika bi témoigner en ingoba wala en social yo trontimo wa malaikataka du mana bena ange qui me quoi wa jami'a khalqika et na créé tout me créer du mana benani annaka anta allah la ilaha illa anta ta tene mo ganda pa mo ko la intima ka allah so meni yemde divinité sambela ngona contre tu ma ka ta wahdaka mo ngengere mo ganda pa la sharika laka
mo kana associé ti mo ngona mo boko papa wa anna muhammadan e taatana muhammad niso abduka lo tanba timo wa rasuluka e le ko wato kwa timo Allahu akbar aita annabi muhammad kan ba tinzapa boy tinzapa e wato kwa tinzapa lo ke ita tinzapa wala ngambe tinzapa wala monenge tinzapa pepe zapa ikilo ko lo kana ita wala kana adjoint wala kana monenge lo kana wali pepe subhanallah nila awa to kwati bianda pa tout aka wato kwati zapa et puis doiti mango na benala to aso si bianda pa kullu na amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli so ya musulman imana be wato kwati zapa tout imana bena muhammad sallallahu alaihi wasallam boy tinza pa wato kwati bianda pa imana bena jesus logo boy tinza pa logo wato kwati zapa imana bena moïse logo boy tinza pa logo wato kwati bianda pa imana bena abraham logo boy tinza pa logo wato kwati bianda pa imana bena noé logo boy tinza pa logo wato kwati bianda pa na tangati bacha wato kwati zapa so c'est la sainte bible la d'héritage là et dans le saint coran d'héritage tout imana bena ala ka même pied d'égalité nous a pas encore là que nous a pas et le créer là ka être humain ka zo sur le tokwal toniba muhammad sallallahu alaihi wasallam babatula ka abdullah mamatula ka amina abdulo dungo et le qui toniba annabi isa wala jésus christ le quoi le zo mamatula ka marie babatulo akeda pepe matin n'a pas créé le miraculeusement marie amengoti jésus adulo sans babatu tenda pas faire écouter le gay et n'a pas kila sara adam l'autre ni na baba ni na maman n'a pas créé le na mapoko tu l'on venant insuffler na lingo le dit animé. Donc, Adam, avec la baba, le maman fait le premier créature, tu n'as pas. Et tu as un prophète, tout a descendant Adam. Matin, tu n'as pas mou biotique, Adam a créé maman, Hawa ou Ève, ouais. Donc, Ève a fini interdit Adam. Et Jésus a fini interdit Marie. Et tu as tout, dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kolina Walida Boumbi a douillé. Waïta, de penser à un serment que ton son. Et ton son, c'était le 10, chaque moitié calendrier lunaire. Voilà, il y a un aïta, alors que sous un petit unda avec tout canaï il répondre canal à ça là-bas il répondre à ta question mais pour que tu ailles un bel tenant de ceci à doit que unda il là quoi et il t'entend tu n'as que grissa wali avec souris a dit motara moté anzera aussi motara fara moté pepe wali même le musulman ou le chrétien tombe bal aussi le pic avec mon zaratou la sarabon mo sigi dandara motoka délégation tu m'as wunda c'est watu baba no moto dula que da akamoni ke zola ala gona nene tere amatere aka veketilo asara fatia tilo e sia marielo ababati ilani ando giriri aka veketa mamati si a islamiser mamati si aduiso mais ala mariala mariengo ala timi gi buru to so sia masekati ala timi gi buru i wara tere gi buru mala timi tere na legawe ala material vo recho ala vo tawadi kolali mo vo kubangi diani na wayon mo voamena ye mafutana yala bona kodro ala dutieto ni ki vivre na beneser ni ki vivre na beneser la ilaha illa allah di keta sas wala ntana diable anda wallahi diable anda mola mo anda teremo mo inga bien ala inga bien mais qui te sera posé il là quoi et puis il tourne lui-même vrai musulman peut livrer territoire na débauche papa et vrai chrétien wala chrétienne a peut livrer territoire na débauche papa soit que haram quoi dit saleté hein. Quand il fornication, ça n'a pas qu'un athème, n'a pas tout, n'a pas écriture, ceci, avec révélation, n'a pas tout le qu'il y a, n'a pas la Sainte Bible, n'a pas le Pentateuque, n'a pas le Coran, n'a pas le Sonti David, mais la place n'a pas y dans vie faire vers le monde, ça débauche, moi tout est resté, moi voilà qui n'a mbara, et puis moi moi marielo, la hawla wa la quwwata illa billah, bon n'a pas avec pardonneur, mbina la qu'on n'a pas pardonné, soit que quelque chose n'a pas là, n'a pas été na be kwa kutila sola. Aïe, si n'a pas y a pour mettre dans les génies, la femme n'est pas là pour foutre dans les gars. Sans me tromper, n'a pas pardonné. Ni comment on a dit tati ceci, là n'a contribué. Na wali ça m'a beaucoup naï. Amena kana poto, amena que Dieu si bindi ketaye, si toko be ikonani symboliquement na maison d'arrêt. Tingaraba, il m'a naï tati sans exception musulman chrétien sont d'appa mona la foutani. Moi les gars la Yusuf Sibi, akendanganga, na tereti limo, na ngati ditisinga akenda tinda pa Umar Goni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.